Ayah betadu mga sahaba pakasusunat nila suka pamagana sa panganulkan apara kiran amya nga wawapat sa giyong kuto asulid o pito gabi man o aya kabaya umadisud umyatay napakapsud ka aniran sumyatay sang bulalan sa kapamagana sa panganulkan kaarap iran ubalas nagyuto nakisampay kumyawapat nagupakanggay aguna agiyong kuto asadka ay barat yan. So mapapantag natin na iman pa kaya mga pagariakan napakapsud ka ang tanong si ama uli na si ina huway nagyuto na api ipon ko paganay isa gawi dugawi talogawi patgawi lima gawi pito gawi saan sa katinyan nadaaban yan karata so yun di ka pakapagana kaso kapakakendur ya kumyawapat natatariman nagubalas amya kalala antunay hadis sa pakangdirun aguna si kumyatay so yun di ka pakakendur ya. So kapag kakendur yung miyatay na apya mismo na ayad na minggu lima ayad na mirulutuan na so din so karumo miyatay so din so pamilya miyatay na asar ka sa kanyan asar ka ayan ni atiyan na sadka o karuman yan sadkay amayan sadkay inayan na sa kanyan imirulutuan mismo na kanabuto makru kakanabu matatagil kaaya pipikir diyan napakapsud ka yan si inayan na tipa makudis ka rin imirulutuan na tayo pakapsud ka kinayan o na ay pakapsud ko no salakaw tao ay makapaggalubog ko sa kay ama ka na sa kaawata yan nasa kaama na tunganan yan na paano pagugupi ka kung mga tunganan na mga silingan na tinimya ka piyap ya buhay asuka pa mangupa na balas uwid na daaban yung karata ay por pati daaban yung karata antunay dalil sa hadis na sukadro an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tufiyat ayanfa'uha in tasaddaqtu anha ya katitian ko Ibn Abbas amata na yan asaka taw amama apitro yan aya Rasulullah mataan asiina na miyatay inupakang gayrong aguna upakasid ka akan pitro yan uway pitro Rasulullah uway pakang gayrong aguna dito paganay hadis ikadwa hadis an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna sadaqata la tutfi'u min harril kubur miyakatitian ko Uqbah bin Amir apuun ko Nabi sallallahu alaihi wasallam apitro yan mata natin na susadaka asukanduri ayat na kisadaka na ayat kanduri sigurado akepar niyan sumayaw ku kubur so kung susadaka nakepad niyan sumayaw ku kubur ko tau akepadal mo ilan naman nagunan yan agi mo takapakakendur ya kumyatay so mana so yung kapakasedka si kumyopat kusun utalo gawi niat o pamilya kumyopat na sadka apara kumyopat antunay dalil nagukarina anil Ahnaf bin Qais qal falamma tu'ina Umar amara Suhayban an yusalli bin nas wa yut'imahum 3 ayyam hatta yajtami'u ala rajulin falamma wudi'atil mawa'id qaffa an-nasu 'anil ta'ami faqala al-Abbas ya ayyuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata فأكلنا بعده وشربنا ومات أبو بكر فأكلنا وإنه لا بد للناس من الأكل فمد يده فأكله وأكل الناس فعرفت قول عمر ميقاتيتين قو الأحناف بن قيس أبيتريان بنيتين قو قاقنوان سعمر na ini suguyan ko Suhaib as-sahabi apagi maman yan sumanga tao kagi kerunuan na di pa ka gagabagi mam nagu paganaan yan siran sa panganangkan ko solid o talo gawi ay mana na ubos ka niyang putay na paganaan yan siran sa panganangkan ko solid o talo gawi huway na taman sa mitimu-timu siran mitimu-timu aging ko ta mga tao sagin ko ta saka tao amama nagunya tingin amanat sa mga panganangkan naging giniran aginawairan di siya nung pakaraw-kuman na pitro o sahabi Abbas ay mga manusia mata natingin aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabnar amyawapat na kumiyang kami kuuryan yan gumininum kami gumyawapat so Abu Bakr na kumiyang kami gumataan na ya akailangan o mga tao sukakan na binindis yan aliman yan na kumiyang sa kanyan nagu kumiyan so mga tao na miyak na lam yatigin so katuru sahabi Umar ginaso makatuturo kapapakayo di kapakakendur ya kumete ko telo gawi mampan gitu na apel to gawin na kapakay gibusok ya pamataditan nulung ka kanaba man misiraga kal sumanganok stano amya nga uuna ama nga ulama susabutiran ko agama na ayam anak kada kalano na untol
Oy, nagiso ayam ana rayon ko katulog gawiro. So mana tigin sugi kapakaksid ka kapakakendur ya kumyopat si ikusulid upit to gawi nadaasan kaanon agyuto na sunnah ukit amapya inukitan umya nga uuna nagu kesabapan sa pagkaubu kumyawapat kumasa ka sumariaon saging kuta kuburian masa ka suha kuta kuburian na antunay karina nagu makatuturo sa mata naging kanapit to gawi na kailangan naging kuta miyawafat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi kitabih Az-Zuhd an Sufyan qala Tawus radhiyallahu anhu innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahabbuna ay yut'imu anhum tilkal ayyami. Pitru Imam Ahmad rahimahullah ikapat ko patay Imam Mujtahid mutlaq antara pito Imam Ahmad bin Hanbal sa kita bin abitun sa Az-Zuhd apuna tigin ko Sufyan ayuto na tabi'in tabi'in pitru Sufyan pitru yan suwatigin pitru atigin Tawus na metro at tabi'in mala ko mga tabi'in kamadakan aryo tiyan ko mga sahaba si pukot sa timan nakatiro na metro ak na ba matagtabi'in Tawus ka sahabi Antuna yung tingin ni Peter at Tawus mataan asumiyatay na sumarian siran si ko mga kuburiran kusulid upit to gawi dito at tingin isabab ayabit tadiran ang mga sahaba Peter yan ayakul dito at tingin isabab ayabit tadu mga sahaba pakasusunat niran so kapamagana sa panganulkan aparakiran amya nga wawapat sa giyong kuto asulid upit to gawi gilabukan ng mga sahaba di raw kay kanaba gilab ko mga sahaba anta kami sirag akal ka na ay mga pag-request Islam ginan ayam ana na suwakis ko mga miya andi nga kapit abya ko masa Pilipinas na untol gin kanan ayam ana na kapitiran na ginan din so kapit as-Shafi'i abya ko masa Pilipinas apaganay agama manulong ko agama sa ida Pilipinas ginan din so kapit o mga sahaba kapit ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asbab agi yun kapakasid ka asagin ko tuwason lupit to gawi nasabab sa mi'aloy si ko hadis sumarian sumu'min ama paparatya si ko sun lupit to gawi naguso munafik napatapulo gawi anto na idalil qala ibn Jurayj fi musannafihi an al-Harith bin Abi al-Harith an Ubayd bin Umayr qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun فأما المؤمن فيفتن سبعا وأما المنافق فيفتن 40 صباحا أمي أليونان كو كتاب إمام السيوطي بترؤو أيام أننا ابن جريج سيكو إني سورة ين كتاب ين أبي توس المصنف أبون كو حارث بني أبي حارث أبون كي أبيد بني عمير أبي ترؤين سمري أنا تيجين سدو ماما mukmin ama paparatya agu munafik na pala na sumarian ko kubur sukman at tigil so munafik na sumarian ko sund upat pulo gawi na sukman at tigil so ayam ana na mapaparatya na sumarian ko sund upit to gawi gitu inabatan sa gin kan apit to gawi apakang gay agu na sud yun kapakakenduriya ko sund upit to gawi kagi sumarian naging ko to sud agin ko to pit to gawi ayaw dalil kin kanan aso mukmin nagu munafik na sumarian saging ko to kubur si ko ayam sumarian ko kubur naginan so hadis amya ali ku Bukhari sahih al-Bukhari si ko bilangan number ikasanggibu agu 50 agu telo sa di tanod aloy kamata saging kana hadis uli na kailan kaso number yan ku Bukhari sahih Bukhari magatos agu 84 oy naroon na matatago nagumi ali Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i أتنا قال الإمام الحافظ الفقيه المفسر جلال الدين السيوطي الشافعي في كتابه الحاوي للفتاوى ما نصه إن سنة الإطعام 7 أيام بلغني أنها مستمرة إلى الآن بمكة والمدينة فالظاهر أنها لم تترك من أهل الصحابة إلى الآن وأنهم أخذوها خلفا عن السلف إلى الصدر الأول أيما نجينا نقتل Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Mufassir Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i atin amataan aso kasusunat ukap pamagana sa panganengken kupit to gawi kupit to gawi
Na ini sampai rakan amat anaya amita tarus taman iman tu si isa Makkah gusa Madinah ayat tingin amarayag na mata anaya datargen ipuun kumasaw mga sahaba ala mga ipuun masaw mga sahaba na dabitargen taman iman tu gumata na tingin asiran amya nga uuri na miya nga uuri na kinwairan sa kanyan akapit apun kumya nga uuna kupuunan apaganay at kita puunan apaganay dito sa mga sahaba naruno to ayamana kinwakmit ginan so ayamana nakapamitung gawi o kapapakay na sa di kapakakendura sa agin ko ta ayamana miyofat saya tanugu teguy sa ayamana na diyan kaagin kay usayan ko ukit akatibaw gin kay usayan tanu nakebati sa agin kan akitab ayamana na ini postanu ayang aranag yun na kitab na ahkamul janazah so mga kukuman ugi katiyong tayo ni kumyatay ala madhabil imam as-Shafi'i si iku ayam ana na kapit o imam Shafi'i aginan so andang apagam-paganay agama ama kasulod sa inda Pilipinas inisabot wallah si iku pitwa syarif mga apo Rasulullah aya kapitiran na Shafi'i si iku kukuman na aya kapitiran si iku kapangintuhan na Ash'ari agin kan akapitagin kan mga syarif ini panulong nila sa untol aparatya nagu mga kukuman ko kinit tadi nagu kaya nagu day agama sa da Pilipinas nakebati ayo sa gin kan akitab ini daftar tanu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.